Hello guys, minta sini on Rashid Fisia juga gameplay jeng DL Gang Gaming kabarim na news na mentakan sadap news na mo pen Fisia. Coba pin page jaga video jeng DL Gang kabarim mo coba benilai subscribe lah mereka nak ke channel jeng perlu jonga bau pa penyerap yang ama bangan ayu lang support lang ya sampai ya komen ngan bu nane pe ya po description jangan bu tu ka link jung saya like subscribe lah mereka video jung mah kerteng YouTube jung ka dia kasih BK6YT mah saya like subscribe ngan bu komen ga ayu saya like subscribe lang ngatry bun lagi perlu ki all player mah ki ba sila kai lang ngam chua ki nagi perlu banatu natu am tip kiram lakan mau suran te ki udon ki perlu ki bakan mau ro ngala sedang on YouTube na do menchua ja sapran te ngak asau santli ke YouTube kamlong hira tengah sedang yang kan menta dalak dap arajar arko lai jangan ada di Gang Gaming menchua bun mengasna da kawai kata lo ngabun hi ba ngam ju penlait video tan komentar mah komentar tengah bun bakam penlait video menchua tem dap penlait video tan te perkat mapi kat no ka experience nga kala don try la dan plus na mentar saya bangal ka ha game ngalong youtuber na do arja sapra hado mentah kisni kana ka gameplay mga pin EP menta em ba page kana ka de news na menchua kan sadap news na min benda per news na der sa sau live banai sau banai kan sadap news na ngapin EP sia kana ka gameplay ba menchua ba na kemen ro bangayo page arta de ka video la jong bare mah hukum no ngale kai menchua ka jing inup jing ipro ne jing inup ne saya komen sia news ne menchua inup ne pro ne ba la kai kum ne mah hakapor bang sedang YouTube menchua traje tang duna saya prepare ban la kai komentar mah duna ba menta telak bun gini player te menchua te tang duna ba ki youtuber basdang ro kidan ai tang lai saungut ki kasim judon rai kasih youtuber mencoba nong hikai pangkat shot lim dan ya nong hikai rum dan ngibun mai im harang ki balak kai rum te la kam chu pro shot mulum mala la biang hi mencorang dega body rong isi ada shot kan pi komentar te mak manong mah tang ba kajing sok tenat berkum lagai game mentar mencua ya per ba kajing sobang mencua em ga ya per ba kajing sobang mentar mencua ka sebang banyak tu ta ka men sim ban lagai game ro ka ba besa patang ka we ma kade kade jing ya kan roi bro kajing ya pendom bro long ya dom ya lagai game ngum tu ya pendram we ka tu game bas tenat lai long ka song shit ada lagai game dah po ka prepare ka we game himnam syam ra ba song shit ado ka men ba lagai game ha prepare mah saya komen ki all player mah kajing subang la kai rumat mencua ka subang ma mencua saya ro ngate mencua beli ka room yo tangga wei mah mentapat unlimited room maka subang ba mencua pat ka room dala kai ro bane mentah mencua dangi pendom ro ka best mentah param subang sur gameplay bo mencua te room ro menjudon daga tip hakar menjudon rangi tip bitangi hakar panel rom tip daga ayur headshot rom tip kat badai headshot rong set body rong set mentapat katang mi Islam nang por nang standard ke game mah kan mencuangi la kai olgon mah berkhoi mentapat la den be stangga di Z ro la syaweng dai hadin mentangi la kai di Z igel ro mentapat stang shotgun sudah lightly shotgun we gas pas M10 macet gon lakut mentah kam don cuy jing setenat ban pendom egi breu ne bang nyeri kampar da ban yakan rai breu dan cura da jing setenat mencoba song shit bagi mah par bang idang la kai bahakan bang idang setenat mah ka song shit bagi kumdai ro mentah mah mentah te ka mobile ro dan ka mobile berem mencoba tangi la kai CGB try ne ka por bang la kai game hana ka por bang apa YouTube dong ka di RGB saya maklara kam don der ka mobile behero kata ro ka sebang la kai game da ka hangnet foot nem tibra ka sebang bai la kai game mentah par la bon gi pro tip la noob la jong ne de bom dan interest su la kai game ne la jong rosno la noob him de sure ba pro balagi kitu i balik kai mencoba noob pro gila pro no de kadang tip sure ban ong gila pro makine la noob mangam tip sure kata te boleh kau mencuangi benda playing harang game tem dia playing no ro berasi asrang katang ni tahi boleh kau custom game dayo thana lu dan kadang kajing subang boleh kai perlu ro mentate la bun stang harum bana apa rang ro apa bana subang ban la kai game mencuam ka game play ro apa rang game ro dan point kai gum no kandai spa si hajar kadang spa nang point mentapate si spa game lakut kita game play men cure ternyata harus la kai pas balong dalai por retem la kan mau cure la kai game ro kata gawe kajing noob jing pro jong ate ngam nang ban ong siam baga jing hikai tengah hikai beli ngala don da experience men hikai mah mangal ala ka Islam mega game kanya om giwe player ro da pila tekan no kamera mah da pila try Islam kalong don experience te la jong sangat tai te kadang masa hikai YouTube yang sia beli ngabun mangayo por mangan hikai ngabun ngan hikai ka video hayat siaran
like like video bagus ya page dan diperlu bakwa teks personal yang sa teks Instagram agar tengah berlang kawa mana pila pan kontak yang po Instagram nana sa ay kontak ipsia pila teks personal yang po WhatsApp tag video ta kam jirong ra balik ngasupan ingay gini video balik kay mencoba bari mejahan re tengam nom sna video ra sa snapat dala ikutan ay tayo kun wana sa snap my video akan video pikwa bangan pensna ipsia balik bun ki headset ngalabun melai kay mga pensna biang kumno ban on ya ke DPI mo next video menta tengah ilak bun higi youtuber bahikai untuk badan gitu bahikai tokbak ayo gitu tapi penting yang ga game ka tokbak ayo mah karena ga game ka cong bitangan ga printer speed DPI ayo gitu ngasa ikai sia next video sa pensuku urtan tegalong kumno ke video rim jong ama saya komen hantu ngaron kan mau ngasa kan mau ga gameplay barim beja dan bab bangalapan like ke video mencoba beli ngayo ban page menta kumno lek kai mencoba gameplay mah bat menta ka dan jing repair kumno bagam dan jing repair ra tu taruh kaju ke setting hi kai repair kai mulu mala WR setting bangak keliang te ki beren kam ngabun mala keliang menta andre kam dan jing repair hi gameplay te kumne hi mencoba ke noob menta noob hi try kebeli cibun tanggi ni video ngapan im tas ngepi second next